Аттракцион! Давай. О, блядь. Ну давай, давай, помаленьку тільки. Не газуй, блядь. Бо я не хочу більш падати. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 20 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi konyol dari sejumlah tentara Ukraina. Mereka tampak bermain-main dengan sebuah sofa yang ditarik oleh mobil yang juga dikemudikan oleh prajurit Ukraina. Tampak dua orang prajurit Ukraina menduduki sofa bekas tersebut, lalu ditarik oleh mobil yang ada di depannya. Entah apa maksud dari permainan ini, namun tentara Ukraina terlihat tertawa bahagia. Di sisi lain, pasukan Rusia yang mengetahui hal tersebut mengklaim prajurit Ukraina sama sekali tidak siap berperang. Pasukan Putin menilai tentara Ukraina adalah tipikal orang yang sembrono, tidak ada yang mau mati untuk negaranya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. О, розклалися діло. О, нормально. Люкс, поїхали, продовжаємо движення. Ну давай, давай, помаленьку тільки. Не газуй. Бо я не хочу більш падати. Не газуй сильно, щоб вони не да. От десь тільки на ходу. Бо зараз будуть 300 тут, блядь, тяни в больницю. Рекомендуємо, так от делай. А що ми навіть? Єбать, аж будь... Удачі, пацани. Давай. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.